solidarité africaine est à l'œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce dimanche 14 juin, la Mauritanie a reçu du Royaume du Maroc les produits de prise en charge et les équipements de protection contre la Covid-19. Ces dons sont composés de masques, de visières, chalotes, blouses, gel hydroalcoolique ainsi que de la chlore. Wiyalo commence à vague jam barko jam woni ton yetere alla fuute cool sona yewnude mon tampinmi ko confinement hirtolelo caggal 20h no wada be condamné non wona condamné ça c'est bon reste confiné rafio ko bondo yite naka confirmé knock shot lamin film hun shirotat ma abse ala pino ya house school walla ngala dashra yabs nani jere uddi tama liggeyaaji puddi team rafi on e layen dañi plus que 2000k yo jere uddi tama liggey fuddi team labi hala mum ne hala mi anda sa humpi team non 2000k nanam mi tan koy radio télé kombi leader ga mimi yoni ton no fe jon ko goddum joli homme de loi tire civil homme de loi tire civil Allô yeah mbadonan ma homme de loi tire de civil wona kesum to mabbe ko be mbarno lamin mangan ko dum be mbatti Abbas Diallo yon pofto jam saykin yeah amin menana beydo wonde pire kaydi dente gudu jumaaji ça fait des mois min julani dente aljumaji dum dema alla yafo kono mawbe mbino so jamala jumay jama juletaki nyago den jame kisal be dare menen dino ey ko non gijam o musibi haddo yo benni wonta darol yimbe nyago jam ha hewa jomirado faabo amin fo ma few weltim no fewi so laaɓe gudditima me tew ba ok cool jeteles jognom ko 2 minutes kere sewani galère top mais usti seede kumpa men ok nice mbasa wayrudemi salmini waw peñor ice